Hi guys, nongeye kubasubiza nk'uko bisanzwe ni Sereveriye gushishikariza gukora subscribe nkuzaniye amakuru avuga mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, aho ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi imaze gutsinda ikipe ya Djibouti. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda yamaze kuba itsinda ikipe ya Djibouti ibitego bigera kuri 3 ubusa bw'ikipe y'igihugu Djibouti. Ni ukuvuga ngo ibitego byose byatsinzwe n'abasore ba ekipe APR, aba uraza kuba ubamenya. Ni ukuvuga ngo ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi tubabwire ko yari yabanjemo 11 beza cyane, bari biganjemo abakinnyi ba ekipe ya APR. Reka tubabwire ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yari yiganjemo abakinnyi ekipe ya APR. Nanone tubabwire ko ibitego 3 bya ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi byose byatsinzwe n'abasore babiri kuri babiri ekipe ya APRFC. Tubabwire ko ikipe ya Rayon Sport harimo abasore bagera kuri n'umusore umwe wa ekipe ya Rayon Sport. Ikipe ya APRFC yari ifitemo umubare w'abakinnyi bagera ku 8 babanjemo mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, iza no kugiramo abakinnyi bakomeye cyane baza kuyihira. Guys, tutararenga aho ngaho nagusabye ngo kugira ngo utwereke ibyishimo, ufite ibyishimo uri kumwe nabyo. Guys, twereke ko wishimiye ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Tera comment hasi muri comment utubwire Amavubi hejuru cyane. Amavubi oye, kora subscribe, like, share, ubundi ukomeze kugendana akantu ku kandi. Subscribe, like and share. Ni ukuvuga ngo ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yamaze kuba ikina na ekipe ya Djibouti. Wari umukino wo kwishura, umukino waje kuba utangira ku saa 12. Umukino waje kuba watangiranye ingufu nyinshi ku ruhande rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, aho abakinnyi bamwe na bamwe bagiye bagorana. Reka tubibutse ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi habanjemo Muhawe na Yogad, harimo uwo bita Nige na Kerema Yunusu. Abo ni abakinnyi ba ekipe ya APRFC n'umugabo Claude Uboneka Jean Bosco, Kiringiro Gilbert aka Kagege ye Muzungu. Abo bose ni abakinnyi babanje mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Harimo Muhire Kevin wa ekipe ya Rayon Sport, harimo Tayiba rwose umukinnyi wa ekipe ya Marine. Haje kujamo Tusenge Arsene ku munota wa 70, aza kuzamo nanone Mugisha Gilbert. Bose bari babanje mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Abo bose murumva ko ni abakinnyi b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ibyishimo biraturenze, ibyishimo biradusaze. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yaje kuba itsinda ikipe ya Djibouti. Guys, urumva ko ibyishimo ni byose rwose, ibyishimo ni byinshi cyane ku ikipe, kuri njyewe ndetse no ku bakunzi b'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Abaturarwanda mwese, iyi match y'u Rwanda genda yibatuye rwose, ndabakunda cyane. Noneho nawe niwe uyintuye, bimbwire muri comment tubwire uti Amavubi oye. Reka tubabwire ko ibitego 3 byatsinzwe uruhande rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. 2 byatsinzwe ku munota wa 20. Umusore bita Olivier Muzungu, umusore wa kipe ya APRFC, yaje kuba azamukana umupira neza, aza kuba anabyitwaramo neza, aza kuba yabyitwaramo neza cyane. Uko umupira aza kuwuruhukiza mu ncundura aba araziteganyije. Igitego cya mbere cy'ikipe y'igihugu y'u Rwanda kiba kiranyoye, bitarenze iminota 6 yonyine. Yasabye iminota 6 yonyine ku munota wa 26. Ni ukuvuga ngo nibwo nanone uwo bita Muzungu nanone yaje kuba ahabwa umupira na Byiringiro Gilbert aka Kagege. Nanone yaje kuba azamukana umupira ku ruhande rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, aza kuba apasa umupira Muhire Kevin aza kuba apasa umupira Mugisha Gilbert nanone wa ekipe ya APR. Mugisha Gilbert acenga abantu babiri, aza kuba ahereza umupira nanone uwo bita Olivier Muzungu. Nanone azamukana umupira yemina abantu bagera kuri 4, arangije umupira awuruhukiriza mu ncundura
inshundura abarongeye arazinyeganyeje arazica, reka tuvuge gutyo. Ibyo aza kuba abikora mu minota 26, ibitego bibiri biba biranyoye. Ibitego bibiri byaje kuba binyoye, byaje kuba byinjira ku ruhande rw'ikipe y'u Rwanda Amavubi bitsinda ikipe ya Djibouti. Ni ukuvuga ngo zirakina ikipe ya Djibouti ijya inyuzamo icishamo gake ishaka kwishura, ubona ko ifite ubushake bwo kwishura ariko ntibyaza kuyihira. Ikipe ya Djibouti tubabwire ko yakinikaga bihagije ku rwego nawe ubwawe utakumva. Ni ukuvuga ngo aje kuba ngo ku munota wa 70 ni ku munota wa 80 n'imigerekano nibwo ku munota 70 ikipe y'u Rwanda Amavubi umutoza Torres Tutre aje kuba asimbuza ashiramo uwo bita Isenge Arsene Tuguma, aza kuba ashiramo n'uwo bita Nibizi Madan, ubundi arataka minota 80 nibwo uwo bita Kevin nanone yaje kuba azamukana umupira ahereza umupira pasi umupira Isenge Arsene aruhukiza umupira mu nshundura n'umusimbura mwiza simbuye akabyitwaramo gitwari, aza kuba yereka umutoza Tutre ko gusimbura cyangwa se kubanzamo byose aba abishoboye hariya kibuga ku ruhande rw'ikipe y'u Rwanda Amavubi. Ibitego biza kuba ibitego 3. Ni ukuvuga ngo match yaje kuba irangira gutyo, maze abasore b'Amavubi baraserebura, abasore b'Amavubi barapfukama barasenga, abafana b'ikipe y'u Rwanda Amavubi ngo baraserebura. Umurindi w'Amavubi, umurindi w'abanyamakuru barimo kogeza umupira, umurindi w'abaturarwanda bose bari mu Rwanda aho uri hose. Ubutaha twagiye tubona rwose abantu benshi bagiye batandukanye, abana bishimye ku rwego rwo hejuru, abaturage barishimye byatari. Guys, ndababwiye ngo abaturage barishimye, sinzi wowe wenda ibyishimo ufite ubwo simbizi, ariko kugira ngo nawe twereke ko wishimye ufatanyije n'abanyarwanda kwishimana natwe ndetse nabo n'ikipe y'u Rwanda Amavubi. Tunabashyigikire, tugereze umukino ubu u Rwanda rugiye gutegereza ikipe izaruka hagati y'umukino wa Kenya ndetse na Sudani. Ni ukuvuga ngo ikipe izarokoka hagati aho ngaho izahura na ikipe y'u Rwanda, ubundi dukomeze irire ubuzima ikipe y'u Rwanda Amavubi. Seriveriye channel ni Byiza TV, kora subscribe kugira ngo tugendane akantu kandi. I love you so much, ndabakunda cyane. See you, turasubira mu masaha y'ukurikiro. Guys, ndabakunda. See you.